Thatha thuba mbukele ngikubingelele emsakadweni eSwati TV esibuko samaSwati Themko Simvuyisa ngiyakubingelela kuphela kuphi la kufinyelela khona umsakado seSwati eSwatini TV thatha thuba nje babukeli ngibonge kakhulu kini babukeli likhona ukuthini isibhalele inombolo ikhona ngibabona kutse siyayidzinga kakhulu babukeli icomment yenu nakuye ke Facebook siyakhona ke babukeli ukuthi sifake leso sihloko lesekusifakile ngaba kucela nje ukuthi phela commenta mbukeli isihloko sakho noma ke icomment yakho iyakhona kuvela lapha ku TV ngale lokho babukele lamhla ke sithi nje asike nje sikhulumise indzaba lenkulu mhlambe lethi nizabona bafundisi labasebancane sitakuthi ma pressures of purpose nasingayibeka kanjalo lapho khona la siyabuka khona ema critics sibuke khona I pressure sibuke khona nawe ama challenges ilokhanza ukuthi bafundisi labasebancane bahlangabetana nawo bakhona ke e-studio lenginabo lamuhla ekhona mhlambe umpostoli ngineliswa amakhanya uFemila ku television nguye umlingane wami ulapha ebandleni lasembabane sibita ngekuthi I sacred space akahamba edwana umpostoli uhamba na Revs Busiso Mthethwa usuka ebandleni levangeli la embabane embolonjeni angicale ngawe Nyambosi nguvusele mfundisi sivusele kakhulu nceke sivusele babukele emakhaya siyabonga kuthola lethuba ukuthi singeda sitokhulumisa dona indzaba ubito nanako kubitwa uNkulunkulu semncane siyabonga kakhulu amen pastor ngiyacela ukuvusela nceke Nkosi Nazvusele Mcusi, thank you so much for the opportunity lesithola ukuthi singakhona ukukhulumisa indzaba dalabasha labanelibito laNkulunkulu. It's really amazing to be here. Siyabonga mfundisi. Maye siyabonga kakhulu mfundisi njengoba sengivele ngichazile ukuthi likakhulu sibuka kakhulu ema critics mfundisi ema pressures nawe ema challenges kunenge mfundisi lokukhulunywa kini nibafundisi labasebancane kwekuthi nje mhlambe lomunye umbuto kwekuthi can a pastor noma can a young pastor lead a church effectively kanti phela siyathi ukuthi naye kunenge safuna ukukufunza mfundisi. Well, mhlambe Mcusi kucala nje kucomenta kuloko ngathi it is very possible kwekuthi umfundisi asesemncane angalihola libandla laNkulunkulu ngicansi lokho yintfo lengiyibonile yenteka not just mhlambe kulabanye balingani bami labanye bafundisi ngibabonile intfo lengakhuluma nayo from a personal experience. It is very possible umfundisi lekuyaye kube mcoka esikhatsini lesinengi usakwenda lokho ngiloyo ukuthi wadi ukuthi wendani more than anything lengukhanze kumcoka kakhulu mfundisi mhlambe lengakubeka nje kube sebaleni kuyaye kube ngilokuthi imotive yakho wena nawe endalo lokwendako ingabe iyini kahle kahle. So to me it's not really about ukuthi umfundisi lomncane noma ungilomdzala ngiyaye ngikubuke nje holistically ukuthi nawe inceke yaNkulunkulu. I think what is at the pinnacle of everything lo ukuthi the reason why umile lapha epulpit emvi kwalabazalwane ingabe vele nasihlolisisa sibukisisa ekhathi ejuleni kwenhlitiyo yakho yini imotive lekwende wema lapha ngempilo ngicansi ngiko lokho mfundisi lokuyaye kukhona ukuthi kusinikete indlela ukuthi kahle kahle can we say you are doing a meaningful work umsebenzi lo kahle waNkulunkulu noma wenda lokungasiko so kulobuncane noma lobudzala lokukhulu kakhulu mina ngiyaye ngikubuke ngicansi ngile motive ukuthi why are you there on the pulpit. Maye siyabonga kakhulu ke Nkosi kunemagama lapha mfundisi wami Nyambosi la yavele lafika athi you are too young to lead usasemncane mfana wami ukuthi ungahola libandla ngabe uresponda kanjani la magama la ukhopha kanjani futhi usahola libandla. Mhlambe umuntu akacala ngokuthi Mcusi ku biblical it is in the scripture lokuthi siyabona lokuthi kune example lesinayo yebafundisi labasebancane but in the kuphenduleni wena ngidathi Mcusi na ubuke incwadi ya Timothy 1st and 2nd Timothy inceke lencane lesitwa nguye Paula la ibeke ine local church lekumele ipastorishe nisherishe live laNkulunkulu nayo. So kulama pressures lawo ngidawucaphuna vele lapha kulo 1st Timothy chapter 4 from verse 12 to 16 kunetintfo latibeka kumpostoli Paula latiko lokuthi as a young minister utatfesa Timothy
uthi ke ungavumi ukuthi ubushaba bakho butheleleke. By that akasho lokuthi ukhulumela ukuthi vele kuthi abakhona le pressure ukuthi abukeleke phansi, but he then gives him a solution to that, which is my solution. Ngidawuthi ke ngithi uthi icaphele wena nesifundiso sakho kusho ku verse 16, but then from verse 12 uthi ke banisibonelo ngekhuluma, nange conduct ngempilo, by faith and love. So upheze ukhuluma nenza bayikhuthala nawe ehlana le chapter leyo uthi ungasiyekele lesiphiwo sakho. So because I have a lot to prove, I have to stay open to those things, but proof yami akusho ukuthi ngangibukeli phasi ukuthi my conduct is in line with what God says. My speech is humble and I treat labazalwane njengoba seyishilo inceke kunangikhulumisa labazalwane. I don't see myself above them. And also what is a solution nje lekungekho nalapha evesini sengicetha ukuthi kwayena umpostoli Paul nguye lomsidako Timothy. So it is very important that as a young minister you open yourself to other leadership and other people who can say we are better. La ngiyabonga kakhulu umfundisi. Mhlambe kunangilokukhulunywa ngumfundisi lapha eceleni kwakho Makhanya. Yes. Ukhuluma ngekuthi indlela otiphatha ngayo nendlela okhuluma ngayo. Mhlambe kungaba kubuda nje mfundisi ukuthi ngabe nikhona kanjani lokukunaka lokho ekani phela siyathi ukuthi usesemusha nawe unenge usafuna experience atintfo letiningi kakhulu mhlambe wakeva umfundisi lomdzala kunawo athetha nawe ucabanga ukuthi asengithethe lamuntu. No, mfundisi ngingathi tiyayithi bemelula letinto esikhatsini lesinengi nangabe ungumntwana kaNkulunkulu, ngoba nangumntwana kaNkulunkulu kunetinto lekumele sithi vele sitibone la kuyo ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Kuyayikhulunywa indzaba etithelo kuthiwa isithelo lesikhulu kakhulu leselithando. Ngicela umfundisi nje ukwayithi indzaba elithando kakhulu. So lo lithando kuthiwa kunetinto lelibese seliyatithela la mpilweni yakho lekumele tivele tibonakale. So ungumfundisi lomusha lo sesemusha noma ke nje uyinceke enkosi especially lobekwe embiwe libandla ukuthi uluse libandla la kaNkulunkulu, kumcoka lokuthi letithelo tibonakale la empilweni yakho kule ndlela lo wenda ngayo tinto takho. Lokusho ukuthi kunetinto lekumele utende lokufaka ekhathi ukuthi ujule evini la kaNkulunkulu, ujule ekuthandazeni, ukwende konke lokwadiyo ukuthi kuyasita ukuthi lempilo yakho yakamoya ihlale isendleleni lengiyo ukuthi ukhona ukuthi wakheke kahle akhiwe lo Kristu la kuwe. Kungaka incwadi ya Ephesians chapter number 3 now uyiqala lapha ku14 uyaphasa uthi umpostoli Paul, I bow down my knees unto the Father of whom the entire heavens and the earth are named after. Uthi that Christ may be built, that you may be strengthened in your inner man so that you can be able to carry this Christ. So lo Kristu kumele kube into lokhona ukuthi uyiphathe ibe la ngekhathi kuwe. So kuningi letinto lesinikedwe tona ukuthi ungathi sebenzisa lo ukuthi ungakha lempilo ya Kristu akhiwe la kuto ukhona kummelela kahle noma ngabe ukhuluma kuphi noma uhamba kuphi. Ngiyabonga kakhulu umpostoli. Bukele ekhaya ke uyativela lapha nginema young lions uyeva ukuthi lamadoda aphathisiwe nguNkulunkulu kunenge lesizwe sikhulumela namhla. Nasibuye etolo ke babukeli siyawubuka kakhulu ema criticism lokhaza ukuthi labafundisi labasebancane bahlangabetana nawo basayendawo namsayendo kaNkulunkulu hlala nathi ungahambi. Sihlelo lakho mbukele lithini libandla esikhulumisa nje lapha indzaba ema pressures of purpose yawo bafundisi labasebancane mfundisi sithe lapha sibuka likakhulu ema critics nawo ema pressures nema challenges lokhanza ukuthi nihlabetana nawo bafundisi ingabe vele nguyiphi nje icritics leyo ke wayithola mfundisi wayiva ngwazi ukuthi hey ithafu kakhulu nayi kunami.
Empeleni ngidawuthi maningana, but what I can pick from nangisaqala ke ngithi ngibitiwe nje ngisavela ku leadership of the church kuthi ngibitiwe. Okay. It's the fact that umncane ongathini akusiko ukuthi umncane ukuthi usaba kuyosebenta. Okay. Ulambile usaba kuyosebenta, because I think I was much younger when I received the call of the Lord. But I wanted to take all steps necessary to be proven to humankind. I think kwasitwa nje ukuthi ngibe sure ukuthi nginalo ulibito, because ulibito ukuthi ubitwe uNkulunkulu, then uNkulunkulu ufuna kunikeza i-assignment. Le maturity from the calling to the assignment has a lot kunema steps lamanengi, such as kuhamba nje ufunze lokho ukuthi nangabe nje ukuthi ubitiwe nanga ku necessary nangabe le system lokhu iyakuvumela ukuthi ungafunza ufunze and produce lawo ma requirements that are expected by that system. Lamanye ama systems ukhanza ukuthi leadership yempostoli noma yembishopi athi ayagaranta ukuthi so ngasebenza, but it's to do everything that is necessary. Bangathi bonza ngamba basesikolweni benda i-bachelor of science mina ngihlale and not equip myself. A second one is the fact that usemncane usengashada. I think when I started pastoring a church, I was not married. So that one as well, iba ngathi utosoma labazalwane lokho bashumayela and all that, but i-answer yakhona vele lapho ukuthi you can't say it's the conduct, it's the proof that I'm here. Yes, people need to see you live. They need now under microscope, you don't hide, you open up to show yourself with okay, ngila ku Kristu ngisime kanje, this is how I do this, this is how I do this. I think ngiloko ngiyabonga kakhulu mfundisi. Kunengi lokuvukako mfundisi wami na usakhuluma ukuthi ingabe vele emakhanya uyihandlisha kanjani i-pressure ukuze khona ukuthi prove ukuthi hayi nginako kahle mina le ngikushoko bengingasho lokho mhlambe usaqhubeka enkosini. Ngicabanga ukuthi lokukhulu kakhulu Mcosi lengingakuveta ukuthinzile inceke enkosi la. Lokwecala ngilokwe ukuthi ube nalesiqiniseko sekuthi ubitiwe uNkulunkulu. I think that one ngiko lokusita ukuthi ema pressure enqumbi ukhona kwanali fire melula. Nawati lokusubitwe uNkulunkulu, wathi lokusubitwe ngibani kahle ngibani lokunikete lo libito. That becomes a disqualifier yadokunengi lo mhlambe ungadibana nako, because esikhatsini lesinengi lokuyay kusite Mcosi kulenzaba yale pressure. Ngilokwe ukuthi nasutatile lokusungibani. So uyakhona lo ukuthi as you develop yourself njengoba ashido umfundisi lapha ukuthi there's a difference kusuka kulolu libito lakho uyofika la khona sekuyi assignment. Siyayisiza nasishumayela kunemehluko between the calling and you being sent into the field. Kunemehluko letindwe etimbili. So kule season la khona u realize lokho I'm called by God. Until the time that you are sent, there's a lot that actually has to go into play lapho lokulungiselela lempilo yakho. Nangaveda nje lenye pressure leyayibe khona ukubalila umfundisi inzabe eksi uhola libandla laNkulunkulu awukashadi. Siyayadi le pressure le ikhona, mina nje umfundisi ngisahamba kiyo le ngoba le ndlela isaya khona emshadweni but sengasiyelapho vele. But anyway, ipithi vele nalenzaba laqale ngayo umfundisi ukuthi labanye bathi no lo muntu lona mhlambe kulamba, you know, it's just that kulamba, you know, bafuna imali labantu. Khona labake bathi nje umfana we-TV ulambile uyazama nabakithi. So now it's not just only that lama pressures la khona, lenye pressure lenkulu lekhona kuma young ministers. It is actually the mentorship platform itself. Njengoba ashito umfundisi ukuthi kunale mentorship platform lekumele besiyavela khona le system le administrative nature le kumele i-embrace le calling yakho ukuthi ukhona ekukhulela kiyo. There is also a lot of pressure that is in that system because as uzama navigate that system you can actually realize a number of things lena to the pressure lenkulu empilweni. Amen. Ngiyabonga kakhulu umpostoli. Babukele emakhaya ke niyadivela la umpostoli naye Rev kunengi njele siyawuthi sikukhulume lekufaka ikhathi kwakona nje ukuthi phela umpostoli lapha usengakashadi ukuthi leyo pressure leyo ukhona njani lokuyibamba. Siyabuya ke babukele asesibukele la babukele sesinasihamba even leMaswati sabathola kuba khona abakhulumako asibeve ukuthi bakhuluma bathini. Ma challenges abafundisi labancane kungafuni kuphathwa and then athi angafuni kuphathwa ngejayeni afune kuphatha
2 lokunye kokuthi angakhoni ukuba nerespect kumholi wakhe athi khanze especially nangabe shothi asesithi nje lo ungumfundisi but uyahlabelela athi khanze angcono dani kulomfundisi wakhe lablabe kaphila naye. Some challenges bafundisi emabandleni labasesebancane abahlangabezana nawo dinkinga tetimali bafundisi lasesebancane bavamise isikhathini esiningi tsanza imali ngoba banedidzingo letinkulu ngikholwa nje mosemncane kuningi lokusatsinga ukwende so imali ngeke uhlala ungayidzingi and ema udedicate impilo yakho eBuchrestini ukuthi wena nyalo ushumayela live lenkosi ushumayela livangele ngeke vele ube naso isikhathi sekuyosebenza uthola umsebenzi kwanza soyakhona ukudiphilisa so na kanjani utofuna ukudependela emnikelweni welibandla lokunye ngicaba ukuthi bafundisi lo bakhanza kuyi challenge iskate ngathi noma ngevakala but nje esigabeni ukuthi bafundisi basesebancane basengakhule kahle utawukhanza ukuthi kunalabo sisilaba labagcoka bagcoke ngathi abakagcoki so kuyaye bese kuba inkinga lokho cause mina basesebancane basenemizwa yizi babantu I mean yizi batinqe kuNkulunkulu but babantu ngaphambi kokuthi babe kunceda uNkulunkulu babantu banabo banayo imizwa seke na ugcoke vele wangathi awugcoki kahle kutaba khona lenkingi khanze ukuthi sebadalisana khona lamabandleni ibandla seliyafa. As my young pastors we have many challenges because abafundisi labancane bona kulesikhathi samanje ngeke ukhanze bagcoke emasudu la njeyana bafuna ukugcoka to impress abantu labasha letinye tinfo lokhanza ukuthi umfundisi lomncane losesemusha la kule ministry ukuthi labantu besifazane angiconzi kubagceka but ukhanza ukuthi lisondvo lalabo bafundisi labo ligcwala bona kakhulu ukhanza ukuthi nalamangweni sebenta ngazuthi lo sebampenda ukuthi ulala nabo noma ubendani. That is what most pastors face even though ukhanza ukuthi ba genuine kule ministry but then ngenxa yalendlela la lekwenteka ngakhona ukhanza ukuthi vele abantu batamgceka ukuthi ngoba uattenda abantu labasha labamantombazana kakhulu kuye mhlawumbe khona la kwendako noma la akasashumayeli lelivi. I-experience iyatfolakala because akhona ema-theology schools la khona ama-colleges where wonke umfundisi is expected ukuthi abe nayo le knowledge leyo. Ngeke nje umfundisi simane simthathe lapha esicukwini noma kanjani ngoba lowo muntu usuke atohola umhlambi waNkulunkulu and kuya nekungayi ezulwini kwalabo bantu kula kulomuntu lo ngumholi wabo. Sasibavile ke ebabukeli bafundisi bami kunengilabakhuluma ngako but ngiyafisa sisende i-comment mhlambe lenikhona ukuthi nikubambe angathi lapha bayakhala la Jobe ukuthi anifuni ukuphathwa aniphatheki angathi bathi futhi yanihloniphi mhlambe nje asithathe nje khona lapho Jobe. Liciniso lithi kuletinye isikhathi kuyaba liciniso lokusho kuleyo ngcingwana la ivetako umbukeli lokho ukuthi siba nema power struggles kakhulu ukhanze ukuthi na usemncane uvala ubitolo lunenge nesiphiwo sakho ungathi siyagcama ungathi ushisa kukhotha bese sova ngathi lo mzala lokuphethe uweek umncane ithi ke lento ke vele le temptation nawusemncane uva unale energy in any sphere of career nje nawusemncane uva ngathi hawu lumphathi uyadlala umphathi yathi mina lana kube sengithide kube sengichafathe lapha ngilapha kanzawati. So I think kuba issue ye maturity ne character naloko ukuthi le system lokuyo ikhona kuku container because you need to be resisted as a young minister. You need to be put in line not by the church but by the leadership lo sebenda nayo. Ngiko ngivetele scope sam Apostle Paul and Timothy ukuthi imcoka kakhulu ko eveta ligama lakhona ngile mentorship. Ukhanza ukuthi kunalo ma differences lawo kakhulu ngoba kucala nyalo David wathi abuya kubulala Goliath babe sebahlalela bathi uwiki Saul ubulele nje labancanyana David ubulela abanene. So bantu bangakucabanisa ne leadership bantu bakucabanise futhi naNkulunkulu as a young minister. You need to learn to humble yourself and also be in check. Ube ngi reality check with people around you labatakutshela ukuthi
lana so vangathi so phethe wena ka know your space so lana ngiyaseva ngisengathunywa noma ke lana ngithunyiwe I'll submit these people ngidaw conductor kanje kubo ngidabaphendula kaso kubo yeah siyayikhuluma mfundisi ukuthi lesikhathi ukhanza awumfaki in under pressure nababo wakho ukuthi athi lo mfana uyeda la ngaphansi kwami cha ngayiphendula ngenza nje kancane umntali mbamba kathuswa kuba successful kwemntana okay yes so labanye batali ukhanza ukuthi ngidakubekisa ukuthi kufanele ukuthi kwendeke ukhanza ukuthi umsito umntwana kusuka lana kudala but ukhanza ukuthi so the capacity ukuthi a maintain ukuthi lokukhula kwalomfana kutaba kangaka so ngasho nakhona ukuthi continue to be humble because kule story lengisibekisako Saul na David wathi noma sadingelwa ngilo Saul David wangete wathi yathi phela ngingayishale out lena waqhubeka wathi ithoba and i reward yaloko iba enkulu so if as young ministers singaba careful into saying ngiyabona ukuthi ngithola resistance kuba bezibani noma pastors bani noma umpostoli noma ubishop izibani but continuing to serve will prove ngiko lenza by conducting ngena khona ngiyabonga kakhulu ngiyafisa umpostoli wami siyibuke bathi nine bapostoli nabafundisi abasebancane imali niyayithanza esesikhathi mhlambe ningeniswa ngikho lapha ku ministry khona sisilakhulumile wakhuluma nenzaba ye skate ya wathi skate vele sicishe sifuna kuhamba naphambili ngiyacela kuva ngawe mfundisi kunento lenkulu umcusi lekhona lengicabanga ukuthi imcoka kakhulu nabe uhola libandla laNkulunkulu ngisho ukuthi inhlakanipho yaNkulunkulu lekumele sihlale siyithandazela ngaso sonke isikhathi kwekucala nje ukuthi inzaba yetimali akunenzaba ukuthi libandla lisaqala akunenzaba ukuthi likhulu kanganani umfundisi akabheke ukuthi athinze etimali so kumcoka lo ukuthi as a young minister you refrain from the coffers etimali akube nelibandla thina akube nema systems that are put in place ebantfu labatawuthinza imali akungathi imali ibalwa nguwe ifakwa nguwe phaketheni konke kwathiwa nguwe ngapi because there's no accountability in that so kumcoka lo ukuthi abe khona ama systems noma belibandla liselincane kanganani ebantfu thite labahenglisha imali futhi kungabi bangani bakho kungabi abantu labanjana kube nendlela lekhona ukuthi imali ihamba kanjani lokho it protects you as a minister kuze kufike esigabeni la khona mina nje if I can speak from experience ngike ngahola libandla lelikhulu before where I am right now that church le branch leyo yayiniketwe mina ngayisungula from labe ikhona khona uhola abantu labazathi was a big ministry a big ministry so into lengisitile ngito tonke tindvo lemhlambe ngihambe ngadibana nathi endleleni lokwekuthi there are systems that I put in place la khona imali bekungendeki ngithinze at any point at any given point so lokho kuyakusida as far as accountability is concerned kufaka ekhathi nayo inzaba yemantombadana ekhathi you need to be very careful as a young minister because what life are you living inzaba yemantombadana naloko angeke siyibekise uthito nje sisilapho wakhuluma ngegqoka naloko ayisiko ngegqoka ingalokho wena udijele ngani as a minister do you know what you are carrying and do you know what is at stake if you mess up in that character that you have ngile character more than anything nalama systems ke lotawabeka in place usagavinisha lelibandla laNkulunkulu noma kuseluse lelibandla laNkulunkulu akungabi ukuthi nje utholakala kuphi noma kanjani it's true labazalwane nabeda labandleni labanye babo vela beta ngoba babonile ukuthi umfundisi kusede la kufakela sandleni noma ngabe sokufakile futhi akubavini ukuthi baqhubeka bethe so it's a systems more than anything nalenhlakanipho cha ngiyabonga kakhulu bengifuna ukuya lapho la kumfundisi ukuthi because siyambona ushadile kani usesemncane uhola libandla lokuthi ukhona kanjani ukubalekela mhlambe timo lefana lethu tabosisi lokhanza ukuthi sebathi shengatisa mhlambe la kuwe mfundisi kanti phela wona sekunamamkhokheli la ku inkinga asingayikhombi kulaba labangaphandle inkinga nje icala from inside there are three things a man awusina kusengidakhuluma ngemen lobitwe uNkulunkulu into lekumele athi icaphele noma wesifazane noma wesilisa ngito nizaba te sex ngito nizaba te power ngito nizaba te mali there are three things labadzala lababhalile tincwadi labathi tsinza ukuthi ngito letibulala ema giants tingabulala nje ama giants kuphela ku ministry tingakubulala nje uthi une business lehamba kahle bese sowuthika bedwa ngile tonto too much power the urge to satisfy yourself in sex and the urge to want to have money so ngawuthi ke lokumqoka vele ukuthi sesibuyela kuma basics sin is sin
sono nje sono how I should run away from it mina ngoba ngibitiwe noma nginakhololo nami expected that I should run away from it. Okay. So it requires that I be a child of God, as I mentioned kusukela ekuqaleni ngibe ngumntwana kaNkulunkulu. So nakathi uNkulunkulu suka nakathi khwesha nakathi yekela. So dindzaba ke letfaka khathi I devotion yakho, which is normal to young ministers, reading the word, prayer, fasting, mainly kakhulu lendzaba fasting ne fellowship. Now semkhambathini tonke lento iyabambisana lokunye ku devotional kwakho na uNkulunkulu bese in fellowship, that is where you are helped nama systems la proper in place ukuthi ube accountable in every sphere of your life. Okay. Into nje lengasheshi limade kakhulu ukuthi ufune ukuthi kube khona lo tikhodlela kona utendele kona esithe kanzi utakwanza ukuthi sekuba inkingi. So basically ngilokuthi ube direct nebudlelwano bakho naNkulunkulu bese uyachubeka uba community of people that can help you. Also guard yourself. Always have people around to protect you and who can attest to that. Oh, bekala ngalesikhathi lesayilana bekala. Yawungakanzi so wedwa. Yes. Ataze bakuframe. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi. Impostoli labanye bayakhala ngeva nje ukuthi bohola libandla lelikhulu. Bayakhala labanye bazalwane noma bantu nje ukuthi need embamba le experience nine. Nisesabafundisi labancane ngabe ungaresponda uthini lapha? When it comes to indzaba experience ngicansi uyithenzile umfundisi lenzaba ukuthi it's very important as a minister of God ukuthi uti-capacitate. Okay. Uti-capacitate because I personally believe that when you minister to God's people, minister from naku lo ngiko nawe lesekufikela khona sekuchithekela kulabantu. So if umuntu longakafiki la sigabeni sakhona wakheke kwaze kwafika la khona sekuqhitheka khona, literally speaking, what are you going to be giving God's people? So imcoka lendzaba ukuthi capacitator in the word of God, imcoka lendzaba ukuthi kube netindlela kuyafunzwa iBhayibheli, kumcoka le education leyo imcoka, lama trainings amcoka, le mentorship imcoka. Those are all the things that bring the capacitation yokuthi ungakhona kuhola lelibandla laNkulunkulu. Kuhola libandla laNkulunkulu ngifuna ukuthinza more on the issue lengathi more on leadership. You know, akusiko nje kuphela ngaleli bido ngekuthi uphethe mhlambe sipho sakho sekuprofeta, uphethe sipho sakho sekuphilisa abantu noma ujule kakhulu emavesini. Kunengi that goes into the whole thing. Ngiyaye ngithi ku leader libandla laNkulunkulu, it's a moving vehicle with a lot of moving pieces at the same time. So you need to be able ukuthi ukhona ukubamba konke. So there's a spiritual side of it, there's a leadership part of it. So it's important ukuthi ukhule kito tonke leti nhlangothi kuze ukhona ukuthi ubalance sise konke kahle. Amen. Mangiyabonga kakhulu mfundisi. Babukele emakhaya ke ngiyakholwa ke ukuthi ikukhona lenikhona ukuthi nikuve nikubhale naphasi na uva ngathi hayi lokhu angubhale phasi lokushiwo ngiwe ema young pastors. Siyabuya ke babukele Jacob Tolo. Nasibuye eTolo siyobuya siqhubeke nayo indzaba leadership ukuthi ingabe vele ukhuluma njani ngeconfidence kodwa at the same time ivakale kahle lenkulumo yakho bayive labasana lokukhuluma nabo. Siyabuya hlala nathi. Sehlela kumbukele lithini bandla sibuka nje la ema pressures of purpose sibuka kakhulu tindzaba la khona abantu labasha ukhanza ukuthi bafundisi labasebasha bahlangabetana nato basendawo nomsebenzini wabeNkulunkulu. Mfundisi wami sisabuka bengishilo ukuthi siyayibuka kakhulu na indzaba yokuthi ngabe nikhona njani ukubalansisa i-confidence with humility kakhulu ku leadership mfundisi. Amen. Ngicabanga ukuthi into lemcoka kakhulu
na sibuke nje ukuthi utawuhola abantu necessarily nje na utawuhola nje abantu nje labathide noma bayi group so kubuyela khona le ku scripture ngichazwa ukuthi tonke tindvo asiti-inventeli as young ministers noma ke ezibafundisi labancane mhlawumbe umuntu uyacala la kutheni bonke abafundisi lesibabona ngathi ba impactful noma ba powerful they started young as well so nale misconception nje ukuthi ungathi kufuna ungathi ungaba na 50 bese uba nemkhaba bese uyabidwa asiyichithe nje early nale misconception ukuthi ema temptations afikela thina lesibancane no ukuthi nje yes everyone is suffering possibly temptations are with everyone basically yes kufuna uNkulunkulu abesito ngemana but asibuyele ke ncenga usithi ke indzaba ye leadership leadership ne humility kufanele ukuthi thine njengebazalwane ungumzalwane kuqala before ube ngumfundisi so lenzaba ye speech lengithinzile la kulo 1 Timothy 4:12 ngekukhuluma kushothi kufuna ukukhuluma with humility uze ufike umpostoli Paul la kamtshela khona ukuthi baphathe kahle labantu abatsala khuluma kahle ungabakhahli that includes ngesemncane nje it includes ukuthi nje ngeke noma ngase kwehla umoya we prophecy ngeke nje bese ngishaya abantu abatsala enhloko you hear me my son you can't do that it goes back to character yalomuntu yes because I calling without the character nje kuqala isengasetshenziswa sengafiki nje ukuthi umuntu ngicela ufuna asabe the character iyambunjuka because if you get power as you are put in a platform iyambunjuka ukuthi umuntu lo kanjani because yena sewukhulumisa abantu labatsala kabi that says a lot siyadla but kunemathe noma ke le ndishi ingcolile so we can align it with sin as well ukuthi angikhona ukukhulumisa kahle abantu angikhona nekuthi nje hey I'm sorry uyathi sekuphahlukile la when you are called into order you shouldn't have said this like this ngila kungena khona ekhathi ke thina lesinamba 5 inceke yenkosi la ngikhutsatha khona sinceke umpostoli ugcina ingena khona bagcina bakutshela zathi ya lokukhulumekile but nje not kaso sekuyalumela kusho lo mbali kuyalumela and also other people lo babeka ukuthi hey yathi nakushito into lengathi iyacoshama na kuma systems ke la proper lahleleke kahle bantu abadzala bakhona ukupota kahle uthi asenibukise la hayi kusonelicala mbukiseni la ukahle labala sontweni labata reported to higher structures to say hey umfundisi ukahle elivesi likhona mane hey tinhlanjana yabona mane yes nendlela sikhulumisa ngala ngaphandle sokungathi nje sibantu bakhe nje and all that asisho kaso any young minister ngicedzela lokunika upostoli you grow into being a father you don't become a father just by sengivulela ibandla noma ngipastorisha ibandla uyakhula ekubeni ngibabe nebazalwane bakhule ekseni bakubide ngababa awubajaki aw adopt awudemand lokubitwa ngababa yes I process lekukhulako leyo it's a process so singayijaki le power minister at where God has put you at that time kutatendekela naturally lokuthi uyathi we see a father not only a preacher in this one but we see a father amen ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyakubona mfundisi hayi cha lo gcobo likhona vele kuna ukhuluma ngathi ngabe uyashumayela cha mpostoli sisela ku leadership uhola libandla ngesibusiso ihierarchy yesibusiso iBhayibheli lithi sisuka etulo siyaphasa ukhona njani lokuthi kulabantu labadzala baholaka uthi inkosi kubusisa uyabathandazela yini babambe la inhloko bese uthi God bless you my son ngicathi umfundisi uyithizile indzaba yabo yekuthi ube careful endlela ngathi ni conduct yakho as a minister especially a young minister kunetinto emcusi lethinga iwisdom yaNkulunkulu kunebantu nje ebandleni that are old enough to be your parents you know so noma ngabe lesipho uyasiva ukuthi sesicucumuka kanganani la ngekhathi kuwe it's very important lo ukuthi lento loyikhuluma we disseminate kanjani but ke lengakuveda emcusi lokulimete kakhulu ema young ministers ukuthi afike la khona angakhoni lokukhulula kahle lesibusiso kubazalwane it is to look up to the wrong people
Okay. Noma ke ungadikhanzi ukuthi you are looking up to the wrong people noma ungakhona ukuthi geja ukuthi as much as ubuka kunaba abantu labadzala lese bahambe kakhulu wena ungakhona ukuthi geja lokuthi ukuphi bona bakuphi because utayibona lento lapha kumabona ukuthi sekuthiwa mayisani umuntu lomdzala ucansi nawe seyinto longayenda la ukhona khona so ngileti into lechaya abantu it's to have the wrong people as your models noma kungabi realistic enough in the people that you claim to be the people that you are accountable to so kumcoka lo ukuthi ngathi nale mentorship yethu ngete kwaba nginayi ya television esikhathi lesiningi akube nginayi letaba nebantu labalaceleni kwakho ushito nje umfundisi wathi umkakhe uyahlasha say babe hayi man ngathi akaphumi kahle so as a young minister you might not have the wife but who are those people that are there to keep you in check and keep you accountable yeah cha ngiyabonga kakhulu umfundisi shothi uyahamba ushelile nawe lamhla ukuthi umthatha nini umfati ngoba ungazi ukuthi uyathingeka na kuyahlangana mfundisi cha babukele emakhaya ke niyadivela la ncekuta kaNkuluNkulu tiyakhuluma ngekuthi ufuna ukuthi iphathe njani na ku leadership babukele ke lesihambesa abathola lapha edolobheni ngamanzini bakhulumile ke nabo basika kule jubako ngicela sibevene ukuthi bakhulume bathini ngasho ukuthi labanye bayalihola ene futhi ke uma yena afuna lo hlito kulaba labadzala funa bathole bangene emaklasini bafunde bayibo Bible school bafunde leto tufundisa into leto letiba khona njengala kithi nje ndawona ikhona iBible school la kufanele uye khona uthole ukuqitakala ngumfundisi ngokuthi unemncane umvlo emncane usesemusha usemncane usevela usatawona kakhulu baye bangamthathi serious bamfu babe nokuthi ngeke ngitshele nje kulomfanyana lo ngingwevu ngimdala nje ngicathathela nasenhloko yini livangele ngalitshelwa kulolu telo itolo so sikhathi esiningi baye bangathathi serious ngoba basatawukhula nje basatawenda emaphotha so ngeke kuvakale ngazi ukuthi basengakafiki khona mbamba Jesu wacala kushumayela aneminyaka lengemashumi nakubili shothi 12 years bekangumfana but kwathatha ukuthi bamfila labadzala ngisho kuneyise bahlale bamlalele bamuve ngoba bekaphethe live laNkuluNkulu so ngisho nje ukuthi bamfila abadzala abahloniphe live laNkuluNkulu lingachamuka ngami ngimncane ngaka lingachamuka futhi ngimumfulo ngazi ukuthi akatimbambisi kahle yizi nje nakashuma live la simakuyathita lokuthi ulalele ngoba uNkulunkulu uyativeta kubantu ativeta indlela letehlukene angamkhetha nje nemfulo ngathi umbukela phasi njengayina lo mfana lova ngathi lona 15 years irisk lenkulu ukuthi vele inyama akusiyo umuntu wonke lokhona ukuyicontroller so ungakhanza ukuthi ama intentions akhe akasiyo la pure in as much as angaba graduated from lama colleges lesengiwashito but ukhanza ukuthi yena sitha ukhona kumsebenzisa kakhulu ngoba bosisi bethu bathi gcokela impahla leti matingubo leti bahaga imitimba yabo kwaze ukuthi lo muntu ngoba phela usesemusha utawulingeka lapha nalapha layo ke risk lebakhona ke ngeba ngumfundisi lomncane kuye kube naloko ukuthi ukhande ukuthi lo mfundisi wakhe lamholako uphasi ngefundo noma then akazange sayiBible school kuba kokuthi yena sowungqono ngoba naso ungenile eBible school dani kulomholi wakhe la ngathini lamfundisile inkholo kuyebese songazi ukuthi asesimiyeke lelo nathi nesithathe nakulu lokungcono ngaze ngaba ngumfundisi lesinye isikhathi kwanze sewufuna ukuprofeta but ncenye ude lesipho sekuprofeta sekudinga ukuthi uhambe uyofuna something lotawenda kokuthi labantu bawunge ukuthi babone ukuthi wena khona lokuphela nayi zaba abafundisi bami sebayikhulumile la babukele mhlambe ngidayithatha nje la labagcine khona eJobe bathi ema young pastors abesathi khanza sangcono wona kunabo babe labadzala laba labasifundisele ngolo kuyasifundisa lelivangeli salithatha kibo bese naye lenye futhi naye kuprofeta bathini besenini seniyaprofeta nini sifuna letinye yeah amen mfundisi ile uqala sitaphenze sigcizelele le uqala ukuthi umfundisi lo semncane noma ngokuyiphi i-denomination noma i-ministry na unikwa umsebenzi noma unikwa ipulpit
noma so uyathunywa kulenye branch seyashayina akusho ukuthi wena somzala we said you grow to be old hayi ukuthi by results then you are old you grow to be old so i-authority nje nevoice yakho kule system akusho ukuthi ngalo ukuthi wena so ushumayele kwabana 100 abantu semine nje nebafundisi abaningi kule system that I respect so much noma ngabe ngiphinza ngigcizelele la ngoba i-excuse yabafundisi labasebancane ukuthi ngani nguye umfundisi lo ngangiva mina yes naw semncane vele kuningi lokufuna ivalidation naw unganaka kahle nje umntwana lomncane nakagisa ufuna umbuke wonke umuntu lo bitiyo kufuna enze kule phase ukuthi ngiyangibona yini ngiyo le phase le ngathi kufuna ngawe uyavalidate ukuthi ungibo man you are it ufuna you need to outgrow that phase because ngiyo lele bese seyikonda la enhloko yakho uthi ibona ngathi bonke abangifuni shothi mina vele bayangisaba umfundisi wami uyangisaba kanti cha no ayikho nje kanjalo unikwe lethuba ngilomfundisi loyo kuleso sikhathi leso and also know when it's time to run away because vele udakwenza ukuthi le system noma ungayiseva genuine kwani yona ngeke nje izivela khona cha ngiyaba kakhulu Jobe emfundisi ukuthi obesakasayiphendula umfundisi lena ukuthi nine bese nilanza tindvo letingenabungoti ngeke ukuthi nifuna ku prophet ngiyacela ukuthi uyimatanise nanayi lethi ukhulumele lomunye umbukeli lapha wathi nisesebancane nisetokona nisetokona ama mistakes yes mfundisi wami. All right izaba yento lengenabungozi ngicamsi lokho kufika la khona nangabe le pressure sowuhlulekile kuyimanager because incansi icishe into lesolo kusiyikhulumisa kusukela ekuqaleni kuze benginyalo solo sikhulumisa izaba ye pressure ekutheni imane ngilama pressures la qhamukako la khona ngiyabekisa sesisi ukuleyo system lokiyo solo uzama lokuthi prove ukuthi wena ungadenda into tendeke ufuna le live lakho livakale libe ngedwa so that's usually what makes people lo ukuthi bakhanze ukuthi bevangazo sekumele bayothatha lenye tinto leti tawubasita ukuthi baperforme ngcono kungasiko lokho kuphela ungakhanza ukuthi lo muntu vele akazange sekakwadi nalokholwa lesikhuluma ngaye bakhona abantu laba kanjalo especially nyalo lokusesifike kuna generation ye social media just because nginelicingo lelihle ngakhona kufaka nayi lapha microphone la ngibe nema followers lang 10,000 it does not automatically make me a genuine man of God or it makes me kuzivele ngingilobitiwe waNkulunkulu so ngakhanza ukuthi le confusion lesikhuluma ngayo labandle laNkulunkulu seyiqhamuke ngebantu laba not so genuine sekone yonke lento sengazuthi wonke umuntu uyadlala kansi bakhona abantu labaphathiswe tipota kaNkulunkulu ngendlela lengiyo labangadzingi kungeda lutho ngoba nawuna Jesu konke kuphelele amen ngiyabonga kakhulu mfundisi mbukele ekhaya ke uyadivela ukuthi impostoli lapha uthi nawuna Jesu konke kuphelele lesikhathi bantu nje lokhanza ukuthi batela nje kutodunga lo msebenzi lomuhle waNkulunkulu siyabuya ke mbukele Jacob Tolo sibuye eTolo siyawubuka kakhulu ke indzaba ye misconception lokhanza ke ukuthi bantu baba nawo ngema young pastors kla nathi ngihambe bafundisi bami sesibuya khona eTolo sibuka nje yona lenzaba yethu lesikhuluma ngayo isithe lapha singakayi eTolo sasisitawubuya sibuke indzaba yema misconception ukuthi ngabe bacabanga ukuthini bantu ngathi noma ngani nibafundisi lapha sebancane lokuningi kwakhona sesikusinzathinzile ukuthi kudomlo omncane longabidwa unetinjongo letitshekile ulambile nekuthi
uNkulunkulu nje ngeke azasebenzise umuntu losede lutho nje losengabi nalutho. So ngiloko lokwenza ukuthi kuba ama misconceptions vele laba khona la hamba embi kakhulu ngilenza ba financial stability ngilenza ba conduct ukuthi ngisawukhona ni ku resista lama pressures lawo but impendulo yakhona soliclear ngiloko ukuthi kuvele kufuna ube sibonelo kuto tonke letinhlangothi and speech and conduct and faith and love and also ticaphele wena kanye nesifundiso sakho losifundisayo. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Mfundisi ingabe ukhona njani kwakha itrust nema members akho lamantsala lamatsala ngeminyaka abantu labadzala labakhona esontweni? Kuyimalula Mcusi lenzaba nangabe ungumuntu lophila impilo le transparent na ungumuntu lo ngumfundisi noma ke na umembi kwebantu as a leader you must know lo ukuthi vele you are under a microscope usesweni lebantu so yonke into le yendako ukuthi ngakuthi uticaphele so more than anything kube ngilo ukuthi lesimilo sakho asibonakala kulabantu lokuthi wena umuntu lo kanjani kuze batokhona nalabantu labadzala bafike esigabeni la khona bakwethemba khona because truthfully speaking they might be hearing the message lo iphethe very well but nangabe kude le character lengiyo ya Christ lebhekile to back up everything it's going to be a problem ungumfundisi ufuna kubita all night prayer ufuna kubita labasha ngeke babakhulule labantwana ukuthi bayele kuye ebusuku babe bakubona usiliso lakho libukhala ene lento leyo ungacabanga ukuthi khona la ungayibhitha khona kanjani umuntu lophethe inhlitiyo yaNkulunkulu nemuntu lonesimilo lesihle umbona aqhamuka lapha khashana ngeke ukhona kuyibhitha lesisi. Amen. Ngiyabafundisa isikhathi nceda uNkulunkulu ngabe siyakhuluma kunenge lesingabe siyakhuluma siyaxoxa ngiyacela mfundisi mane nje magama akhe kuvalelisa uadvise nje umbukele ekhaya noma mfundisi osemncane njengawe lo facene mhlambe nesimo esicishe sifanane nalo facene nasempilweni. Siyabonga kubabukele bakhasibonga kuwe Mcusi siyabonga kakhulu ngathi nje mbukele ekhaya uNkulunkulu uyababida abantu labancane uyabasebenzisa abantu labancane ukuthi nje abantu labancane kufuna bavumele kuba sebhodweni lekuthi leli bhoda lide final li process so mukela le process lokuyo kuleso sikhathi nale system lokuyo kuleso sikhathi pray a lot funa yakha budlelwane nabafundisi labanye labasebakhulile labangakumentorisha labangakusita mostly if ulithola lithuba ubitwe mbamba equip yourself go to school and do what the system requires so to protect yourself to acquit yourself wende lokho bese uyaprove ke bese lo 1 Timothy chapter 4 verse 12 to 16 umfunze embukele ngicela wena lobitiwe nje ngicela ukuthi uyomfunza. Amen. Cha siyabakho ngiyacela apostoli nawe uvalelise kumbukele ekhaya. Bagama mekuvalelisa Mcusi ngathi nje kubantu labasha lababitiwe iyahambeka lendlela abayihambe lendlela akungabi ukuthi khona lokumele ukuthi mhlambe ngimele ukuthi ngize ngibe neMercedes ngase ngiyaqala ngiyashumayela ngimele ukuthi indlu atende kanje ngimele ngize ngishade daba ngikhani ke ngishumayela cha la ukhona nje qala just make sure that you pray about it uNkulunkulu akuholele enzaweni lengiyo lo ngakhona ukukhulela khona the rightful system if there's any place lo ngayitholi kahle na uNkulunkulu akulusa ngakhona phuma kuleyo ndzawo uthola indzawo lekahle la utawunetsete kakhona ukhule kahle kuze utokhona usinawukhuteka usheshe uve kuthi I know vele ngiyakhuteka ngilwiseki abasha bathanza lo ukuthi hayi bayangilwisa Amen. Ngiyabonga kakhulu umbukele ekhaya ke sovile la bafundisi bami labasebancane ukuthi bayishaka mnanzi kanjani sathe lethuba nje sibonge kakhulu uTinceko siyathi ukuthi kunengi nato elibhekene nato empilweni nemisebenzi lokanaloka nema pressures nje masikhuluma ngawe lamhla kodwa siyabonga kakhulu mbuke nawe ekhaya siyakubonga kakhulu kwekuthi bongahlala nathi nje usibukele usupport echubeka ke mbukeli uNkulunkulu emusa uNkulunkulu ethando shangathi ibe angasiphatha sonke nisale kahle.